بس مش حقيقية. بتاعت محمد صلاح. ايوه 200 جنيه محمد صلاح. يلا. يلا بقى جرب الطعم وقول لنا. وريهم شكله كده. اهو. هو ده شكله وده بالفانيليا. استني، ده شكله. جربوا بقى يا يوسف. على فكرة هو في منه باللوتس وفي منه بالشوكليت، بس احنا جايبينه بالفانيليا. جربوا بقى يا يوسف وقول لك رأيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمه ايه؟ حساه شبه بسكوت الشاي العادي. صح. طيب يلا بقى افتح تاني واحد. احنا كده دقنا اول واحد، الباقيين هنفتحهم بس. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ده تاني واحد. اللي تلاقيها بقى طلعها على طول عشان نشوفها حقيقية ولا مش حقيقية. مش حقيقية. مش حقيقية. دي كمان اهي باينة من بره مش حقيقية. خلاص افتح اللي بعده. اخر واحدة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وريني. برضه مش حقيقية. ليه انا معرفة. برضو مش حقيقية. لا استنى يا يوسف عشان نوريهم من جوه. قرب كده شوية. بصوا هي دي كمان مش حقيقية. افتحها يا يوسف من جوه. اهي مش حقيقية برضو عشان يتأكدوا. لا هي باينة خلاص. وبصوا دي الكمية بتاعته من جوه. افتحها كده شوية. يلا بقى ندخل على التلاتة دول. اللي هم بتاع لارا. شاطر. يلا يا لارا قربيهم يا لارا. اهو. يلا بقى افتحي اول واحد. ماشي.